Mbendu murabimara. Roza mwe batangiye. Kazi kuya mashati zikora udupompaje. Ndabundi bupompaje murakora. Zabukora. Polisi nabo bakundaga kawunga n'ingegera. Sibyo biciriritse. Kawunga ndabiciriritse wa mwana. Kawunga ni mbisha bwadanje. Minmex siri kugura 29 n'umuceri ukagura 30 none se bitaniye urukumva kawunga atari yihenze bwadanje. Nusu mwana kijana. Yo. Wale watoto wanamaliza kile chakula. Ujui we watoto wana tumbo kubwa. Kama nyani. Ona wewe kijana. Kama nyani hawa. Walishakula kijana, walishakula. Nafikiri wanashiba hawa. Hata hawajashiba ni kama umewa flash. Unajua kuflash tumbo. Wana appetite sijui wanatoa wapi. Nami. Kale. Mtoto huyo. Yule ni tamarigwe yule. Wanaenda kufa kijana. Bandugu. Bana amekufa. Wewe Mary. Wewe unatazama kwa hii video, niambie kabisa, niambie. Sema hao watoto niambie hii ni kabila gani hii? Niambie. Anatoka kufanya shifoma. Round 2. Wanaongea. Ameongezea cabbage. Cabbage malagi. Huyu mkubwa anatoka kufanya shifoma. Huyu? Ndio kijana. Kijana anafanya zoezi pale ndio apate na ginzi ya kula. Bule bufrike. Petit comme ta fugas. Baliko na butumbo papa. Chaneze kiba cyabatekeye ibishimbo ndanu gusamba. Polisi najya ndazijya kuko nabafata bari kuroba z'ubuntu. Baba bari kwirirwa mu mazi mwana ndukaki uzizana. Abundi bazisibaga. Arasozi kabaraka ukunzi kuzi bagasigaza. Unondi bagasigaza ni ngorata kono barakajyaga kose. Kondo bigasigazaga. Bibonaga bitaramara amashu. Asozi koma babatetse n'umuceri. itekaga n'umuceri. Ubwoko bubiri. Abavugesha bari kurya abanga. Munga kugenda saa 6. Samura abaji. Uyu ngo yamara ikiro cy'ubugari ni mutubwire mwa. Muri kubona yakimara mwa.
ngo yamara ikiro cy'ubugari kabisa ngo ukimutegesha yagikubita akagiha amabere ga nyina. bamaze ikipate Dore bamaze ibiro 3 by'ipate ari bangahe gukinira wundi ya gatatu. Iyi ni ya wundi ya gatatu papa, ava kuri bya bindi ngo byabatemarirwa abapeti bararya. Ibaze niba barya bangana gucya, nibakura bakangana na temarigwe. Yuko subhanallah. Bararya nga bikoreye umwobo papa. Va kuri ibyo niyo guhingirwa bagashyiramo amatovu papa. Babyeyi mufite abana mwicare mwige uko barya. Bararya abapeti barakula barafutura. Cyakirunga barakimaza. genda usaninde urebe kitarari Ahubwo se bayisiga bakaba bayisigiye ndi umwana uri hano ni.